On est quel jour aujourd'hui? Samedi. Samedi. D'accord. On est samedi. Et on a le combien? 29. 29. 29. 29. Yako, Yako? 29. 29. 29. 29. 29. 29. Très bien. 29. 29. 29. Bravo. 29. 29. 29. Bravo. 29. 29. Alors, quel mois? Février. Février. Quelle année? 2020. 2020. Et cours numéro combien? 39. 39. 39. 39. 30. 30. 30. 30. Oh, ça crée d'arrêt. 39. 39. 39. Bravo. Ok. Huntarın dükkanı ki. Ser evi ser deriye dükkanı. Bunu dört işte bugün. Ve oha beje. Yancı bir beje. Na. Na. C'est ouvert. 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 Fermé. 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 C'est fermé. C'est fermé. Bene. فرما کو هری زیادتی بکارانین اوایه. بنین اوا پر راحت. اوا فرما کی پر راحت. مثلا بجی از دگرم. مثلا je ferme. کتاگو گرتیه تو اگلی زیاده کی تبجی c'est fermé. C'est fermé. چما جماعت اوا تنه دتا که دموه پر راحت اگه هم بیا فهم بکن اون زانن که هم منطقه زمان فرانسی فهم کن چون یه وقت فعیل آهات انسان دفی اویده فرمیه به او اغید قده داویاوی اوکی اول گرتن وکی چی از آنی؟ وکی مثلا لاویه برای خودنی لاوی جی لاوی شوشتن آنا پر راحته منطقه پر راحته اویا چه بیزه بکن مانجی؟ بیزه گرتیه نه سا گرتیه آها و از بیجیم شوشتیه مثلا بعض تیشه گیم و اوا شوشتیه اوا شوشتیه اویا نش سه لاوی C'est lavé. سه لاوی خلاص تمام شوشتیه اوکی پر راحته منطقه طبعا مثلا بیا بخربتنی لمنطقه اوه کوکا مانا چونکی دابیا وانا آهایه امکانو ساچگی هم بیجین سه لاوی شوشتیه c'est lavé. شوشتیه. اوا یعنی اوا دبیجه اوا شوشتیه. C'est salé, carré. Ça, c'est lavé. شوشتیه. Ça c'est lavé, exactement. اوا شوشتیه. Ok? Montravia پر راحته. لزدیا ده بنید چه نابه؟ c'est ouvert نابه. ouvert. استثنائیه. عجبه که جمعات تر نابه پر نینن. استثنائیه اوی فرانسی کنن. c'est ouvert یعنی چه؟ وگریه. وگریه. Ok? اما نخواندن آنها جب بنویسینه c'est fermé برای که بگه c'est fermé C'est fermé. c'est fermé C'est fermé. c'est ouvert C'est ouvert. c'est ouvert C'est ouvert. ok بنویسینه دیگه هوانو c'est ouvert voilà c'est ouvert وگریه تشتکی دژی دبک اون سر دری آهاج ببینه تنه ویاد نویسه آها یا جی ویاد نویسه لی بری خوب بدنی ها که مثلا صبح اون چون دکان لی مزکی هر جانا قخو عاجز نگی قنام جنسی همال بجن فرمی اوبر بنویسینیم ویا بنویسینیم دو دقیقه شونه همه بردن مثلا بجن اون دو چنه دکاره کی تشتکی نان ویسینه ده هنده ده جنی که لکه مشتری ترین اون زانو گرو وکیلیه او دکان وکیلیه یا نه اون چا بجن مادام برا وکیلیه Madame, c'est ouvert. Non, go c'est ouvre. C'est ouvert. C'est ouvert. Voilà. ouvert. Madame, c'est ouvert? C'est ouvert ou C'est fermé? C'est fermé. C'est ouvert ou fermé? Aynen. Ouais. Excusez-moi, c'est ouvert? Excusez-moi. Excusez-moi, c'est ouvert? Oh, oui, monsieur, c'est ouvert. Allez-y, je vous en prie.
Ok, B. Là, je vais déjà. Oh, désolé, monsieur. On est fermé. Genre, déjà, on est fermé. Yani çe, em gittiğine. On est fermé, em gittiğine. Bu saat veje. Kapalıyız. Ya tepki beni. Em gittiğine. Bu saat veje. Ne yapacak gittiğe ve em gittiğine. On est ouvert. On est ouvert tous les jours, monsieur. Yani şimdi kalabilir, c'est ouvert tous les jours. Mamus da onu da yaz. Bey. Çok iyi kılmıştı. Ne? Yani evvela peşi un viyayın bebin. Az hazırdım serüve geçkin, tamam? Ana tane viyayın bebin. C'est fermé, c'est ouvert. Ok, mesela de beja. C'est ouvert tous les jours. Haroş bekleyin. Vera her roş belki. Mesela koy bejim vera, az bejim c'est ouvert ici, c'est ouvert tous les jours. Voilà, ici c'est ouvert tous les jours. Ok? Boş ver. Aha. 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 Mektup. Name. Je lis une lettre. Yani çi? Je lis une lettre. Ya harf. Ya te معناه از حرف اكيد خنم. ايش te معناه از نامه اكيد خنم. از مكتوب اكيد خنم. باشه؟ اما دفر ده وقت معناه مكتوب ده بکار بین. اوکی؟ از مكتوب اكيد خنم. ايش هتفر ده؟ J'écris une lettre. Yani çi? Az mektup eklenebilsin. از مكتوبه که دنبیسیم مثلا بجیم پروبلمه که چه بود ده اوه ده ده کاربار و رسمی ده و چرا بجیم مسیو écrivez une lettre s'il vous plaît بجیم ما اوک بنویسینم نامه که بنویسیم بل j'écris une lettre از مكتوبه که دنبیسیم اویا بنویسین سر دفتر آقا دنبیسیم از مكتوبه که دنبیسیم Tu peux fermer la porte s'il te plaît. Je lis un roman. J'écris un roman. Je lis une lettre. مكتوبة كي دخينم يجي از حرف كي دخينم شنو lettre تبدو معناها ياك حرف يجي مكتوب يا j'écris une lettre از مكتوبة كي دنفيسم باش آنا منطقه ابی بینم بیراغه که که دکان گرتی بود گفت چه جنک؟ c'est fermé نه مثلا که که گفت وکریه گفت چه؟ C'est ouvert. c'est ouvert مثال ام بیجن هون درکی جغاره دکشینن و جغاره قدخه لهن داره ده دنویسد بشه جغاره قدخه باشه واجي ناديتيا مثلا بيجي وناديتيا كله بداية دنبيسينه جنكيتي دبيجا monsieur pourquoi vous fumez la cigarette déjà pourquoi pas tu vois non c'est normal déjà non c'est interdit c'est écrit ici يعني تشي سي عينا ليفر نيفيسيا اوكي قرتيها ليفر نيفيسيا سي écrit ici c'est écrit براك بجا c'est écrit c'est écrit نيفيسيا c'est écrit ici ليفر نيفيسيا Ama Fırat او mektup denivisem duhunem le dişinem kabul dikim yukarı denivisi. non زعف دبا كامل فرد اه سريع برا Zaki babrayım. ام باك درس دنوي تشيكن كامل زعف دبا زوني فرد اوكي c'est écrit ici يعني ليفر نيفيسيا باشه c'est écrit براك بجا c'est écrit c'est écrit bravo ok c'est écrit ici. Et ici, je me prends les édacres. Normalement, c'est écrit, je me rabasse. Mais quand même, ici, je les édacres. On a le bras novicia. Ok. Le bras novicia. Ok. Donc, j'ai une noviskiria. Le bras noviskiria. Le bras novicia. Ok. Donc, j'ai le bras de novicia. Comme on dit, c'est formal. Les Français ont dit, c'est écrit ici. Le bras novicia.
Ok? Bénéficine, vierge bénéficine. C'est écrit ici. C'est écrit ici que c'est interdit. Le vrai نویسان دیا که قدخه. Le vrai نویسان دیا که قدخه. C'est-à-dire ça des sarouat que. C'est écrit ici que c'est interdit. مش هنسأل يا ولد جيجنا اللي حسن تشيكي خوش قلت. بر مهران گفت که کناز. بله. که هوانا يعني شو بيجن؟ شباب بكورمانجيز زعل بكارا از پر در روشاده هندك تشتاده هم بيجن 3 4 5 تشت هنه به 5 اوای تب بکارانین اما سر مرا گیج داد. Allah Farad. Je regarde pas, s'il vous plaît. Je regarde pas. Azlem. Ah, non. Je regarde pas. T'es maintenant. Azlem non erim. Ah non. نعرف أزلي نون ما ديتني ما أمهين بنا قالوا ديتني أستبينا جارا كيف أستبينا نغير بينا قالوا كم ما تقول je comprends ما تشتكي تنجي دابوبا je comprends les femmes de كم بابا كنجي ما تقول je vois je vois أنت معناها فهم مثلا قالوا تيجي je vois أنت معناها أسفهم de كم اللي معناها كيف تنجي أدبينم ما بيا ديتبو راسه اللي ما تاني جارا كيف أسكر Alors, on vient de dire, c'est votre c'est bon? C'est bon. D'accord, parfait. On a un petit qui le français, c'est qu'on va parler un peu en français. Rangez vos affaires. Here we go. Très bien. On est un peu fatigué? On est un peu fatigué? Un peu? Ouais. Oh, c'est normal. Hein. Parce que ça fait 3 heures, hein. 3 heures qu'on fait court. Ok, là maintenant. Moi, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Alors, maintenant. On va parler un petit peu. On va utiliser les mots, les choses qu'on a appris. Donc, dis-moi. Très ou trop. Oui. Ou mazen. C'est la même chose. Non. Trop, c'est pas mazen. Trop, très, c'est la même chose. C'est la même chose. Chose. Truc. La même chose. C'est la même chose. C'est la même truc. C'est le même truc. C'est la même chose. Alors, ouais, exactement. Donc, là maintenant, j'écris un roman. Depuis 3 mois. J'écris un roman depuis 3 mois. Ok. Mais je suis pas écrivain. Je suis travailleur. Mais j'écris. J'aime bien. Amen. Je kiffe écrire. Et je kiffe lire aussi. Je lis des romans tous les jours. Maintenant, je lis un livre sur Mam Jalal. Vous connaissez Mam Jalal? Vous connaissez lui? C'est le leader des Kurdes au Kurdistan irakien. Sud du Kurdistan. Au Kurdistan du Sud. Très bien. Alors, donc voilà. Je suis comme un enfant. Vous comprenez? Tu comprends? Comme un enfant, comme Un peu. non, comme Waki. Comme un enfant. Je suis comme un enfant. Ok. J'ai compris maintenant. T'as compris? C'est très bien. Je suis comme un enfant. Je salis mon pantalon tous les jours. C'est pas possible. Ah oui, c'est vraiment pas possible.
Mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà, je suis comme un petit enfant qui salit son pantalon. Malheureusement. Mais, je lave mon pantalon. Je lave mon pantalon. J'ai une machine à laver. Une machine à laver. Je mets mes vêtements dedans et ça lave. Ok? La machine lave mes habits. Donc c'est pas grave. Si je salis mon pantalon, c'est pas grave. Parce que il y a une machine à laver. Il y a une machine. C'est pas moi qui lave. C'est la machine qui lave. Pas moi, c'est la machine. Voilà. Et Hassan, toi, est-ce que tu salis ton pantalon tous les jours? Je ne salis pas mon pantalon tous les jours, mais peut-être par semaine. Ok. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Donc, du coup, t'es pas comme un enfant. T'es pas comme moi. C'est bien ça. Parce que moi, je suis comme un enfant. Je salis. Mais toi, non. Toi, tu salis pas tous les jours. Ça, c'est bien. Alors, du coup, là, une fois, j'ai écrit une lettre pour la préfecture. La préfecture, vous connaissez la préfecture? J'ai écrit une lettre pour la préfecture. Aujourd'hui, j'écris une lettre pour la préfecture. Alors, pourquoi j'écris une lettre pour la préfecture? Parce que je veux la nationalité française. Je veux la nationalité française. Bon. Tout le monde comprend? C'est bon? Alors, la nationalité française, si il y a la nationalité française, si moi j'ai la nationalité française, ça veut dire que j'ai un passeport français. Et je peux aller partout dans le monde. Je peux aller en Angleterre, je peux aller en Espagne, je peux aller en Italie, donc pas de problème. Je peux voyager comme je veux. Donc ça c'est très bien. Alors, est-ce que c'est fermé ici? C'est fermé ici? Non. Non, pourquoi pas? C'est ouvert. C'est ouvert? C'est ouvert. C'est vrai parce qu'on est ici, non? On est Parce ici. qu'on est ici. On est tous ici. Ok, c'est pas fermé. C'est bon. Ouais, c'est pas fermé, c'est ouvert. Oui. D'accord. Et mon pantalon, c'est lavé. Mon pantalon, c'est lavé. C'est propre. Très bien. Alors, on a 10 minutes. Je vais vous donner un devoir. Ok? Un petit devoir que vous allez faire à la maison. Deuxième leçon. Pas deuxième leçon. Deuxième, non. C'est combien? Non, c'est fini. C'est fini. On a fait 2 leçons. Ah, ok. Voilà, 39. Donc c'est fini. On va pas faire 40. Non. 40, le cours numéro 40, c'est vendredi. Ce vendredi. Ok. Akas, je me fais un peu. Pas cher. Comme زيادة. Ok. لا أسقس هذاك مخصوص تشي كلام هي منورة بكارتين كون ببینن طبعا يعني فرنسي که وقت تشتغل يعني جانا منطقه چنابه مثلا چی قد بینم لی همان خواه بخنوی روشه بجنیا و اوا جارکی او مینا زارو که اوت که یا جی انسان کی او نورمال اوت که ان ذهن ویت تشتی بینم در چاوی باشه. Alors maintenant le devoir ça serait quoi? C'est par exemple Minoc, vous allez m'écrire 10 phrases. Voilà.
10 phrases. Ok? Devoir. Mhm. ده جملة بنفيسين بتشتنكو أمهين بنا Paint شوشتن paint فليش. إيدي هنا كو أم بالدرسة سيو حشت والسيو نهادا هندو باش. Ça c'est pas possible ça c'est pas bien hein. Waouh c'est un scandale ça c'est un scandale ça c'est un scandale le caméraman son portable n'est pas éteint voilà un fiasco hein un vrai scandale Désolé, pardon. ok là ça تشتري درس هذا هيمبونا اوكي دخان من دنيا. باشا انا كي يلا تجي انا تشتا تشيكن اوكي ده فكرة تشيكن Miroir chicken. بله كل از انا دو حرف دو تشتا تشيكن جوان يك ها از اواج بينم بيراوه طبي فعل écrivez pas de photo hein Pas de photo. bah oui c'est pas normal tu peux écrire non c'est pas difficile hein facile est-ce que c'est difficile c'est difficile d'écrire sur son cahier Pourquoi tu écris pas? ah oui pourquoi tu écris pas sur ton cahier pourquoi pas de photo photo c'est pas bien photo c'est pas bien ah oui Pour moi, très bien. pour toi c'est très bien c'est normal parce que toi t'es Kamal Deuxième professeur. oui c'est le deuxième professeur et c'est très bien ok تشتي كو امهين بنا جمرة بيجن في درس ده كانوا écrire écrire de فرهنگ ده وصاد نویسینه یعنی نویسین نه وارد ال پر باشه J'écris en écrire وقت فعله نه وارد چه؟ J'écris en roman. j'écris tamam از tane j'écris dedim yani çe? دنویسیم دنویسیم اوکی وقتی ده Salih. سالی اوکی سالیر سالیر وقت فعله سالیر از قریش دکیم همه چه بجن عبدالله Salih. je salis je salis اوکی وقتی ده مصطفى je lave وقت فعله همه چه بجن اگر نو اوی دمه laver Je l'avais. non t'as pas rasco t'as pas rasco هذا لا. je lave راسته les وقت فعل دناف sözlü kede laver denilse yani şuştun laver şuştun ha قاعد بجيب از دشم Je lave. je lave خلاص je lave مثلا بنج بجيب يا انا كيف بفكر سيرفانات تشتو تشيكنج مرة مثلا j'écris ونقارن ها بجن مثلا دفردا بجن مثلا ما قلت بيا une lettre ما قلت بو j'écris une lettre مثلا دريش كمان j'écris une lettre pour Omer مثلا جملة تشبه تشيكن اوكي يانجي j'écris une lettre avec Ali استبي علي نامكي مكتوبة تنفيسين أنا بويرة تنفيسين أنا بهذا تنفيسين تبي معنا أوكي يعني تشيل نو داخل دفرتا مثلا je salue نه بجن مثلا بقهرين بجن il salue F ساجد بته عيني خواندنا عيني تاني حرف كمان il salue